I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Amko i dobrodošao na moj kanal. Zašto sam ovako tih? Jer sam samo ustao, znači nastava mi počinje bukvalno za 10 minuta, ali sam odlučio da snimim ovo. Pošto sam ja tu da vam prenosim obavijest, tako da bukvalno sinoć mi je stigla notifikacija, to jest u grupi su napisali da su arene premium stigle na Green Revolution i na Blue Thunder. Sad sam otišao provjeriti, znači normalno ne mislim da je na portalu 6 jer tamo samo radi. Da, ima, znači u Srbiji ima arene premium 1, 2 i 3, u Bosni nikad nije ni bilo ničega, tako da nema ni sada, ima samo ona jedna arena Sport HD. I u Hrvatskoj nisam vidio areni premium, ali vjerujem da su oni pisali za sebe, samo za sebe, tako da uglavnom arene premium su došle, pa eto, ko meni smeta da gleda srpskog komentatora, mislim ja nisam ni gledao nikada, tako da ne znam ni koji su komentatori. Uglavnom imate 3 premium, ne znam ni da li postoje druge kakve premium. Tako da, pošto ste svi komentarisali za premium, evo došle su arene premium, barem za Srbiju sada, a još uvijek nismo uspjeli napraviti ono za Playback Failed. Tako da, ovo je jedan kraći video, koliko snimam, zapravo nema ni minuta. Tako da, žurim na nastavu, vi se pretplatite na ovaj kanal ako ste novi, ostavite zvonce, lajkujte video, komentarite, podijelite ga i ako neko želi da donira imate sve u opisu. Hvala vam puno na gledanju, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada, ćao.